bakuvana ikirego cy'umutoza wacu Haringingo urumva wacu Haringingo muri FIFA. David amusubiza nayo magambo make aravuga ati nta bundi busobanuro nkikeneye gutanga kuri ingingo irebana n'umutoza wacu Haringingo. Naho baseje kuvuganisha nta kintu nshaka kujya kubivugaho. Ibyo nakubwiye mbere biragaragara ko bavuganye kuva kare. Ibyo nakubwiye mbere nta kintu ndongera kubivugaho wabyumvise. Media yabisobanura. Ibirego biri muri FIFA, muri Ferwafa na Rwanda Premier League. Ni hatatu. Kiyovu yandikiye abantu cyane yarabakopiye nyine bose rabamenyesha. Noneho ariko Kiyovu hano yabereye hatari nge none hano yitinyiye. Ibyo media yavugaga sinzi Kiyovu ibintu bijyanye na mikoro n'amafaranga byararangiye. Urumva noneho baranamubwiye batari ingingo. Hari ingingo turaguha miliyoni 6 kinisha abana b'intare kandi intare ziracyabahemba. Baravuze bati turagwa miliyoni 6 ko twumvishe ari zere shaka kuguha. Tuguhe imodoka inzu tukodesha. Tuguhe na signing on fee miliyoni 10 urimo. Hari ingingo ati sindimo. Kandi hari ingingo sindi mu ngamba yahembwaga ebyiri muri Kiyovu. Ibaza kumuzamura bagahita bamushyira kuri 6. Arabyanga abayevu rero nibwo babonye ko ashobora kwerema kandi kantu aravuga bati rero natwereka Kiyovu yanze agasuzuguro. Ariko ndi kuvuga baravuga ko gasuzuguro kwizigira. Abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze. WhatsApp uri kubona kuri screen yawe. Abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi, abantu mutabonye video y'umuramyi, abantu mutabonye video za Baritazari, abantu mutabonye video za Emerine, abantu mutabonye video y'ingu yitwa Jihana, abantu mutabonye video ya Diane kabisa. Izo video zose ndazifite. Abantu mutabonye video y'uriya mu ministry w'urubyiruko muri Uganda, umva n'izindi video nyine muzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu uri kubona na video irahari. Izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07 9 3 4 17 225 ubundi nziguhereze tu. Ubundi kandi subscribe ubundi turye go duhurire kuri WhatsApp ukabisundi ngutemo. Avuga bati gute ikipe nk'iyi iri professionnel yegera umukozi ufite amasezerano aho kugira ngo begere ikipe afite amasezerano magani ku buryo cyane utanatubwiye ibintu byose ari email ari machine ari telefone. Kiyovu Sport habe n'ikintu kimwe bababwiye. Okay ntabwo turi mu rubanza gasumburutse ariko Kiyovu ifite raison logique ifite raison yumvikana kuri yari ingingo. Francis Christian Mpamvu nawe avuga ati ntabwo ndi tayari kwikomitinga muri Kiyovu nawe wamwumva kuko amakipe abiri ntafite profile zisa. Kuko Rayon Sport buriya imibare ya Kiyovu nako ya Haringingo arimo arabona Rayon Sport nk'ikipe izasohokera igihugu kuko iravuga ngo hasigaye match imwe yonyine match ebyiri za gorira ikibona kuri finale erega gutsinda